Reka ambasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nawe bitari kugenda neza ano kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, polisi yafunze uwamburaga abacuruzi b'amabuye y'agaciro yita komanda wa polisi. Naho ku rundi ruhande turababwira ko i Kabare ni muri Uganda umusore w'imyaka 19 ari guhigwa bukware nyuma yo kwica se. Turaza gusoza tubabwira ko Sudani yasabye Uganda gusaba imbabazi ku magambo Muhoozi umugaba w'ingabo yavuze akaba ateje akaga. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira, ariko tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV. Mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa ariko umwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa Nakreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Muhanga itangaza ko yafashe umugabo witwa Dushimyumuremyi Fulgence ukekwaho ibyaha by'ubujura bw'amabuye y'agaciro yitwaje umuhoro. Uyu mugabo ukekwaho ibi byaha abamubonaga bamushinjaga ko yiyitaga komanda wa polisi akambura amabuye y'agaciro abacukuzi. Itabwa muri yombi rya Dushimyumuremyi Fulgence ryabaye mu ijoro ryakeye cyo ku cyumweru tariki 22 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024 mu mudugudu wa Vugo mu kagari ka Rusovu mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Bamwe mu baturage bahatuye bavuga ko uyu Dushimyumuremyi Fulgence alias komanda yari yarajujubije abaturage bakora mu birombe by'amabuye y'agaciro akabambura ibyo baruhiye. Bavuga ko yabateraga ubwoba akababwira ko ari komanda wa polisi, bityo ko bagomba kumuha amabuye akayatwara. Aba batashatse ko amazina yabo atangazwa bavuga ko ngo Dushimyumuremyi yagendanaga n'abantu 10 bose bitwaje imihoro bagatera ubwoba abaturage, kuko ngo nta muntu bamuvugaga kuko ngo babonaga yarabaye igihazi. Umwe muri aba baturage agira ati bagabaga igitero kuri za kampani zikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bakazambura amabuye bakagenda abidegembya imbere y'abaturage n'inzego z'ibanze. Bavuze ko kandi hari abantu bakomeye bakoranaga n'iri tsinda, kuko ngo ku manywa hazaga imodoka yo mu bwoko bwa V8 igaparika iwe ikajyana ayo mabuye mu mujyi wa Kigali. Ibi bikaba ngo ari byo byabateraga ubwoba kurushaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange Ndayisaba Aimable yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko amakuru y'ifatwa y'uyu mugabo wari wariyise komanda yitwaza umuhoro ari ukuri. Agira ati nibyo koko yari amaze iminsi ajyana ibitero muri kampani yitwa Emitra, ariko turashimira polisi yamutaye muri yombi. Gitifu Ndayisaba avuga ko inzego z'umutekano zirimo gushakisha n'abo bandi bakoranaga muri ubwo bugizi bwa nabi.
Amakuru umuseke wamenye nuko ngo uyu akimara gufatwa yavuze ko hari igitero bateganyaga kugaba ku yindi kampani y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu murenge wa Mushishiro muri iri joro ryo kuri uyu wa mbere tariki 23 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024. Ubu dushimye Umuremyi Fulgence Alias Komanda ushinjwa ibi byaha afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye ni mu karere ka Muhanga. Reka kandi iyi nkuru tuyivaho tujye no ku yindi ivuga ko umugabo w'imyaka 52 witwa Darius Ituramyomwe yapfuye azira ibi ikomere yatewe n'umuhungu we Nicolas Niwagaba w'imyaka 19 nyuma y'amakimbirane ashingiye ku butaka abagiranye. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuri wa gatatu mu mudugudu wa Mumihanga mu murenge wa Kitumba mu karere ka Kabare ni muri Uganda nk'uko Pelagie Karimpa umugore wa nyakwigendera bitangaza. Agira ati Niwagaba yasabye ko se yamuha umugabane w'ubutaka bw'umuryango. Icyakora Turamyomwe yaranze agira inama umuhungu we gukora cyane no kugura isambu ye dore ko ngo amaze kuba umuhungu umukuru kugeza ku myaka 19. Niwagaba yarakajwe no kwanga igitekerezo cye ku mubyeyi we aho ngo yaba yarateye se amusiga muri koma. Turamyomwe yahise ajyanwa mu bitaro by'akarere ka Kabare ariko yitaba Imana ku wa gatandatu nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Uzeva. Eri Mate umuvugizi wa polisi mu karere ka Kigezi yavuze ko batangiye guhiga Niwagaba wahunze. Mate yahamagariye abaturage gufasha abashinzwe umutekano mu gushakisha ukekwaho icyaha kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Amakimbirane ashingiye ku butaka akunze kugaragara muri Kabare no mu tundi turere two muri Kigezi kubera ibura y'ubutaka bwo guhingwamo mu karere gatuwe cyane kandi k'imisozi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Samuel Barijunaki umuyobozi ushinzwe amakimbirane ashingiye ku butaka kuri sitasiyo ya polisi ya Kabare yatangaje ko buri icyumweru iyi sitasiyo yakira ibirego 8 kugera ku birego 10 bishingiye ku butaka. Ngayo ngo ku bintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane ku bibazo bigendanye n'ubutaka muri aka gace dore ko ngo ubutaka ari butoya nyamara kandi haba hatuye bo bakaba ari benshi. Ku rundi ruhande turababwira ko leta ya Sudani yasabye leta ya Uganda kuyisaba imbabazi ku mugaragaro kubera amagambo akomeretsa ndetse ateje akaga y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida w'icyo gihugu yitwa Muhoozi Kainerugaba. Mu butumwa yatangaje kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru twasoje ejo babinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ubu bwamaze gusibwa. General Muhoozi Kainerugaba yakangishije gufata Khartoum muri Sudani umurwa mukuru wa Sudani afashijwe na perezida mushya wa Amerika Donald Trump ubwo azaba amaze kurahira muri Mutarama mu mwaka utaha 2025. Itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yasohoye ku wa gatatu cyagarutsweho n'ibitangazamakuru birimo n'ibyo muri Sudani ryamaganye amagambo ya Kainerugaba yo ku wa kabiri atitondewe kandi atarimo gushyira mu gaciro. Ntacyo General Kainerugaba w'imyaka 50 yari yatangaza ku mugaragaro kuri iri tangazo rya leta ya Sudani.
Ibi bibaye mu gihe ku wa gatatu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yahamagaje uhagarariye by'agateganyo ambasaderi wa Uganda muri icyo gihugu imusaba ibisobanuro bya leta y'abategetsi ba Uganda ku magambo ya Kainerugaba ajyanye na Perezida Tshisekedi. Igitangazamakuru cyitwa Chimpo Report cyo muri Uganda cyasubiyemo amagambo ya Minisitiri Christian Bunyomunsi w'ikoranabuhanga n'itumanaho ICT avuga ko amagambo yitiriwe Kainerugaba kuri DRC na Sudani ari ayavugiwe ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoheje y'ibitekerezo bye bwite bitandukanye naho leta n'ingabo za Uganda bahagaze, kandi ko ayo magambo adakwiye guhangayikisha. Itangazo rya leta ya Sudani rigira riti iyi mvugo ititeze ibaho mbere ndetse itandukanye ni ibisanzweho, igaragaza ikigero kirenze ukwemera cyo gusuzugura amategeko mpuzamahanga n'indangagaciro z'imibanire hagati y'ibihugu na amahame y'ubwubahane hagati y'ibihugu by'abavandimwe ndetse by'inshuti. Sudani yongeyeho ko inagaragaza kurenga burundu ku myitwarire yemewe yitezwe ku bari mu myanya yo hejuru y'ubutegetsi muri leta no mu gisirikare. Mu myitwarire yabo basabwa kugaragaza ubushishozi, ikinyabupfura no guhitamo neza imvugo yo gukoresha. Sudani ivuga ko gukangisha, gushoza intambara no kuvogera ubusugire bw'igihugu cyangwa gusuzugura amahame shingiro y'ibihugu binyamuryango by'umuryango w'abibumbye ONU hari ingingo zikomeye cyane zitari zo gukerenswa nk'aho ari uburyo bwo gushaka kwibonekeza gusa cyangwa gushyushya inkuru. Ku bw'ibyo rero leta ya Sudani isabye ko leta ya Uganda isaba imbabazi ku mugaragaro kubera aya magambo akomeretsa ndetse ateje akaga n'inkeke igaragara ku mahoro n'umutekano mu karere no ku isi, akaba ari n'igitutsi ku cyubahiro cy'Abanyafurika. Kuva ku itariki ya 15 Mata mu mwaka w'2023 Sudani iri mu ntambara hagati y'ingabo za Sudani ziyobowe na Generali Abdel Fattah al-Burhan, umutegetsi nyakuri wa Sudani, zihanganye n'umutwe witwara gisirikare wa RSF, no kuvuga Rapid Support Force uyobowe na Generali Mohamed Hamdan Dagalo bahatanira gutegeka Sudani. Nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida w'igihe kirekire wa Sudani Omar al-Bashir ryo mu mwaka w'2019 ryagizweho uruhare n'imyigaragambyo y'abaturage, Burani yabaye umukuru wa kanama kagiye ku butegetsi gahuriweho n'abasivile n'abasirikare kugeza mu mwaka w'2021 ubwo igisirikare cyagahirikaga kikisubiza ubutegetsi. Ibi bibazo na DRC na Sudani si byo bya mbere bibayeho kuri Uganda bivuye ku magambo Kainerugaba yavuze ku mugaragaro ku gihugu cy'amahanga. Mu Kwakira, ni ukuvuga ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2022, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye imbabazi leta ya Kenya nyuma y'uko uwo muhungu we ukurikirwa n'abantu miliyoni 1 kuri X yari yatangaje ubutumwa avuga ko azatera Kenya. Muri Nyakanga kandi muri uwo mwaka leta ya Uganda yitandukanyije n'amagambo ya Kainerugaba wari wavuze ko ashyigikiye inyeshyamba za TPLF zarwanaga na leta ya Ethiopia. Umuvugizi w'ingabo za Uganda yabwiye BBC ko atariho zihagaze.
ngayo nguko ngibyo ibya Muhozi, ngibyo ibyo muri Uganda, ngibyo ibyo muri Afurika. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twagarukagaho muri aka kanya. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ariko byanashoboka mukadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV inakagaruka. Nitwa na Kreti Ntirushwa. Mugire amahoro n'amahirwe. Imana yibarinde.